Tapi dikejar gede. Masa dewek dikejar gede. Sampun iki sampun jege ditingane gede-gede sampun mau kukur mencilak mau anci kergayak ngejang renteng gede-gede dong kan kira napi suara gede-gede sampai kemekan kan panjang kolori kawan yang namun diambil kalulung sebayang takut kedai pekerjaan panjang kolori wantap itu diambil sani utama terasal malangnya suci nirmalu itu yang patut nah maksudnya dalam dulu langsung yang itu terutama yang Kadiskar sangat itu yang padat di gede di asul layu yang kan ini ngalub segitu yang padat di gede lautan ada ayunan namun ketayungan yang mir kalanding memargi kayu yang panjang ulur ini bertepadan padat gede nah mama langsung masuk langsung ini kan yang nih nah ini keren masuk pondok yang nih makin gede di selagri ratu yang keker seliwangi don keras misi songi don kerasan yang pindah bikin ini yang nih karena kawang dulu yang nih kawang ini padat gede nah lautan
Buka buka bisnis buka bisnis di sekawan tadi adik daru gade nyakere kolo uli diwangan jauh yang mau pakai jauh napi nih kerja gede nggak lautan buka buka bisnis makin tampil ke gilirannya jero gede. wah sih jadi maman gitu nih aneh Padat nih ke jero gede. menduang warse kolo sih ketemu sarang anu kolo bagus cara bidangnya Kari nih ke jero gede. Sake walau jero gede sampun kadi kartu Telkomsel nih ke jero gede. apun telkomsel nih aneh apun tuh Nih ke jero gede. wadah nah jadi kolo sih itu nih aneh kolo jadi gitu nih aneh Padat nih ke jero gede. beli bisa di Sukawati nama Donano itu jadi aneh Padat nih ke jero gede. iya kesuna garang mas kesukaman sisan anyar sayang sisan kita tempat ngangsur dulu nih ami ngangsur Ada yang ini ke jero gede. aduh minta sampun nyusul ini ami buka bisnis atensi gane magenga wadah iya manganaru masa subang mapangma aru mapangma subang aman siap tuh ini yang Ya. masa ngaru masa angguna anyar matan garang